ke Rainbow of Sounds Music School kepada Nasional Maubri Riboy District kepada perlong sisin citayo ha kesin sajanya Little Flower Higher Secondary School Maubri kedon bunjai kirukom hikai ha kaliang ke tem keput bat karwai kesiau keyboard, gitar, western vocal, Indian classical vocal, kasih instruments bat kasih vokal. Kikana akibat news nam senang kila banwan pentebit hageneg music school bat dan jinge nagam tagi belarang baru banwan pentebit hageneg music school. Ki nong ilam jong gari boy darbar bat gari boy district sports association hageneg singi ke bamentapat gila lek bania kendu saya MLA jong kamahti constituency wa Charles Marngar ha yingsa jungu kepada nasional nong jeri. Ha ketika jingli kendu jong kita ki nong ilam jong kita ki art lagi kenhun la aisong baha dausan tiu kum gedang jong ke jingi khoblai halor ke jing job don burom jong tiu MLA bathamai jong amauti constituency ubalong ruah ke juga poru MDC jong ke tehi ke constituency kene ke jingli kendu jong kita ki nong ilam jong kita ki art lagi kenhun kalong bandon ke jingi trilang kum ke jingi te bantai pen bahaya ke Riboy district Barakawai. Haba jingkran hagen kesengi na kaliang jong kita nong ilam jong kita art lagi kenhun kilapan pau pek jing job don burom jong Pak Charles Marngar mahoti kelalong ke jingkerku ke bakrau om tang ye ke constituency Henry ye ke them Riboy Barakawai om tang kata Henry gari kasih jentia Barakawai ke dap ke jingkermen bakajat benriu kan im habadon kinong mikamat ki bakit ye ke khia ka son jong kajat benriu hapo kan jela na kaliang jong MLA ka mahoti ulapan pau bakum khun ukti jong ka them Riboy ulang bunai ke jingi trilang bat kini art li kenhun na kamta ka bit ka biang jong poj ba ka them Riboy Barakawai kumban sukdeu khendian bawa Charles Marngar uderu ujoin secretary jong ke Riboy Darbar bat ubala jukit juba bahai hikam jong ke Riboy Darbar nadu kipor ki bawa mahe Dr. Didi Lepang udang la bha ban ai kapor ban trei na kamta ka imlang salang hapo ka them Riboy di kongkali Riboy Darbar bat ka RDC kumban pau musuh men musuh mo play bawa penla dia pi ba pilong kumne cuma pilong ban jok akan ya kesan beladap badro ke jinjau kodang kurang pi kaba konsat hi kadai ke jinja trilang ke timok bentar dengan push no dia kumba pi mama apa kumno penyalam gin bot rei ngano so ba rei bentar rei hanga ni simba do nak sini di ba pi ki ba dei ngam yalam te ma khama pi bilong bilong yalam ke ba khama ngale le ngalo tangkum di persa pi den rei haba kilajit yang apa nong yalam lalu hikum pa jumpa den konsan bangso bang bang deba hab iban de trela rei de trela ko kam de luksa angin ni metamo pe ko bangin move I ha wede ba kani kan civil subdivision ro apa jiran adon gajing nagalian de Riboy Darbar o gajing kendo yo chef minister ji prestom do Riboy Darbar ka don de wede ko border ro ngilaera ka kam ni kan apa Riboy Darbar tapi juga jadi modal dengan banyak hal. Jadi ini kalau buat orang kami, kami tak mahu menjadi modal. Tapi ingat tentang sudut bor lah. Sudut bor, nama badan kepor kebangadan marwai. Badan kepor kebangadan marwai. Nama balai kirkom perkat, kia per nagawai ke organisasi sebagai organisasi. Dan dengan sukuman bertanya apa? Banyak iba kali Riboy Darbar klasik kesenjam, banyak don makam yang celak. Ya kebedai bagi cingnya ang border nga ngadon na po ko blok 2 PB ke cingnya dan kalian nga nga ngadon kani ke kerpan ba ya dari Riboy Darbar hi Barakawai ban ayam ke ketika dia kan celang ngadon kani na tips bur ki tinggal IT information nama ngila ban ya kelang ban ya sailan ma kamata ngadon Riboy ke sungi tempat bala da hidup ya pun usam sungi dan no ke pat kemensil iman ada ke por ke bala kalian dari Riboy Darbar ada ni pindah mak wat bang dari lalu lebih kendo mak ada kesenjuk ke rembak senong te ada kesenjuk ke rembak senong ke maki tres tang masuk mu iba job dan stan dong chairman ke pis komiti ke pun ke je di bang te mai bersofa te te dekat di jeng trelang bang kum MDC ke por dengan semua bakal ada ke por di mana ke bang apa la chokong me beli am da ni ada nagawai ke por ke bang ina perkan susu ang boleh pergi border. Kita tak pada gedung ke bayi ke bah, kalian ke sungai kalau pau Riboy Darbar macam. Hanya boleh bagi migi sen lagi blok. Ini sen lagi blok untuk di gedung kam ke Bangladesh mana kini. Yau minister in charge ke sen lagi department. But boleh bagi niru kabu kerja kerpat. Lagu moro benar jadi trilang. Kalau kau sampai kalau bangin yo eka. Mungkin bandar gedung-gedung jiso, nak yang jual gambar.
benong ta jing sopa pura pura gara gi trelang hi gede ge jeng mutai ga tong ribhoi jong balang baru dah kam dade bapau hindre kanam jong kalang ba ki kur samla jong jingruai kalau sejak burung ya kan ke senam ya kan ke balang ba kita baru ke dan sebentar berarti ba Charles burung wei de ki poi leader buat apa jong ke sinat jong ke kepi jong ke KJP senang te gini ki jing tre jong pi ki penla ya pi lo penlong ya pi kum dia kum ba penlong pi yo ke jing sam ke ba ha mamiat coba tip yo blay bertip ru ya ki ba pidon kam kapan long ipi punya kuma pilong ngam sum quality ba pilong hadu mentah punya kuma pilong indre blay posta boleh lam ipi tambah chal sang juga perlu kami lenti ya ki ba batam hang le pertai tam indre ki lenti ke dia lengkat bagi tip jong blay teng teng lalot pala ni kwit pala cebeneng yang impoi syu tendai kita baru kilong rekat pakai jangan gedung belai nak kena dia kena nama dengan yoi bapi bide beri berdon bah kita mesin hukum kata kejenglong mesin bapi jagadan bidon kesap yang salah bidon kesap hakiban long hakaliang kejeng itu bat kilo kijor kini ke baru perlong ya pi kum dia kum bakilong harta bilang biang bah sedang apa dan meding bah terima kita donang penentang ya kata kesap boleh pai bak final la keu hagi kedang lo kam hajro hagi sini dei bakan ka jingwan jong ya sini ka ribhoi darbar ya bak ladon ya bak lalong ku joint secretary hari ten baladem lalong wei na geno yalam ubah ahmad ya jongi batang ku MDC pilasya show pilasya kenjat hagi tagi lok kibar yakni yaki put kisam ki jongi ketua ketika nam ke bapio ketua ketika penjok di pihak ni election tu teu ni tip ha baka pakai baro apa jong ka kasih cantia jongi kiro ipi kumwe naki noyalam usulur menurut baliakul nak benta uput usam jongi itu ketika nam jopi ke balawan ra kum bagi om baro hamawati bawa Charles ada undan pisar ujok ketika nam ha boleh baik boleh pilih benar kam syuju ya ta banyak scan ba pitip kambang api banyak betul mangi keting job jong ba Charles Marnar jong ba Meral jong ba Dr. Bom bat saanut kiwipat u ba sosanes cak itu sotun ba iba nanti nampak roy zaman baik kamde ka ba penok siliang ya kiting snow tendrei kumbalaong babres kilaimut kiladan lupa kasap kilayalang lupa kiladan lupa kata kiting anut ban penrangba ban pen ya sefrang sahmat ya kan ka boy jungi Hakapor jongi ngidon na jong ke political party Dr. Lapang saway nga saway ba sen saway ba kunta tete Andre dia ka isu jong ke boy barok ni kan kejuk sur tim nilai hijab makana na kongres ro ada pikuk kuat menyalam ya lah ngimbut wala gimbod ke partido ni gimbod ke bro ada di mapi ngalakan nikmat terbom romen ngalong ro iba meram makalong kunta makalong boy kadang kam kaki dia kena yalang politically but socially ro ti piladan lupa kan kasap kapong but pila ju penangkam ro ya ka mana kipor barok bat mentar kala teni sisa ba kidan ke quality ka ability bat kamandro kuju ban ai ngini sekret di mana banlang yang ini marmangi safrat aga politik sekali kadi mana munta NPP rudan BJP rudan Kongres rudan UDP rudan munta banlang dan dari kita pada kisibun ke isu jom kita ngevaya ke bagi hapan kelat dia kita dengan parti jom ini ban
penyok pat dan trelang pat nak mentah kita ki ingnon kam jong keriboi berokoi. Jadi nak kata tahu ngomong mengi kebal kamsan kamang ba ngam namut berdewan ngam tanyan ni kata api tendang silam jumun. Bangai ngayu iba arwi sedap setangkat no. Bar nasai lid la no hian. Doktor lapang nasa tangka keru. Ndani Yesu hi mnasi bapli. Ti kita ong no mala. Ka basim nang don kapor ka tugane ba kimi kui kidan bun kapor. Tamba. Nang banjang sisi. Mano banyalam ni. Mano ban bat ya sakuriau ban pendeng. Ya kamian. Mano ban bat ya ka suloi ban siap. Ya kita kena usul bat minta tete. Di kene kecing job jom pi jom ba meral jom terbom ka Aisyah ba charse ke di kerman ya ka riboi berokoi ndai tang ke di kerman ya riboi ka kawan rak biang ya ka jing keman balik ke keman kawan rak ro ke jing sorong balik ke kibri jong riboi ka tin sorong ka daung kalong kumalong mene ba hadu mentahi kita kiwe ngomong ki dan kim dan yang tam kim pat tempau mo ndai hilai ngot kibla pentang ni ka session kibla deb ba kipor kibla deb pidon te ka kedik tibet ya pidon kedik nut de hanta ba ke boy ke sungshan de hanta ba ke sungsarong ba de hanta ba ke sungsmen ba saknya ka ba kam kerpang kamang kuam nong mak kajimentor ya keriboi bat ndai tang keriboi ka bala ang sutu bala mantip ya ke performance ke Philippine pau ke lain nak snam ke bala deb bat ke negala session kalong work screen ke haru kayo jimentor na begini dan bejumpi umblai ba jet kerpang ya pi landing ila ban kan mau ke tin ke umblai ukuran how Moses how ki ukuran ni kun Israel ban jet yo Moses wong kum ni tu jet pi na pedeng jaj jong pi igi bri besta bri wishampa bri bedonna ban long ki dong sa lo jong pi it's true kana long hikum ta halini ka election awak le job kum ni kamot ma shimru yo star wa de wakit klik jong pi ka khok wa pin kit ka no ka kia ma pin ya ket lang yo ne pai ba jong ni ka ma di constituency ma pin ya ket ki nilai di kum no la ya hisans nem di la de pilalong embassy nilai di ki kam ki jong pi you have proved to be a leader de agane ga po amba pio agane ga jingjob nagalian me jongi ni klet e kita party affiliations jom ni wan na dang na ga ribhoi na tamri bhoi na ga ribhoi dor par ni comment lang ani ai ga brom show play na ga kene ga jingjob me jong pi de tang ga we ga point ga kwa ban wan ra ga ni ga po kalong kum ni like my snem Kariboi district kalayat. Nga si snem si teng na treha po Kariboi district. Shuai kata na tre si Wigi district. Bangarung si Wigi office po Kariboi district. Ngayon bagi nong nong jong na dong Kariboi. Kiba don nagi kam sorkar ki office kiba per hang ni po jong Kariboi district. Tipi kuno ngam tip mo oki baro di parlo ki bedan kan no bun kan no yo kam inong nong jong ka do boy thang ne par ka wangi ong ku ta mo parok ki menong nong tagi long ni boy la ki war ki maram kum ta ta sente ngate ngi mengi long more or less 100% tapi ki life license ki ba yo kam de manin rung ilai keren dia kata khmat jong Dr. Celestin la gi sisang im shom ya keren khmat jong ba mer dia ta de don give om obangi do na ki officer rampa don give om bangi don ki MCS don give om don ki MPS like that
Tian rei barang kesai pada long advisor. Ila ong la dalam hukum ta pada atu ngin apa duk menapoi dari MCS milion mo. Kini kikam gibaria. Kau kita pion LD son mo. Kita kan kikam lalangin mio ya kita ki kardang gi beheru. Tian rei kita ki kardang di wanita. Jangan ni ketika poin ke mengakuat menolak Ahmad Jompi. Angkat lepas dia balik. Anda pidan dan kita for kumi. Please do something dalam bentar ini ki nong sheng sheng yang kita orang. Nimbish ni yang kita nong sorry besar na shalom dan neki waypa men step ke one sene roi tang dap arab dia leli kilai pai bank kilai pai mo. Dan mereka kan long dijing keman kan long dijing kerkut pi ya gibreu jongi lana dio bantrai watang ke kam sukidal bikin dio tulok surga dan itu kampion bikin dio kan long jing erap ya dia sa de tang ni ke point ke mengakuat manwara sa sisin pat ni ke point anam sin ke point nga rangkat mat kini ki paralok na rekodor par begar di DS ia ai kublai pi de don paro blai wood per ko pi un ai ding stop un ai ding champagne un ai ding shur band shakri hot na bentang ki nong shang shnong yang kadang ri boy ka bat kerpang na bentang ki nong shang shnong jong ka ma ti tuan suan se